Tragom starih civilizacija i fascinantnih eksponata iz Nacionalnog muzeja Bejruta uputili smo se ka jednom od najstarijih u kontinuitetu naseljenih gradova sveta. Postojao je pre svih velikih civilizacija Srednjeg istoka. Iz Feničanske luke izvozila se kedrovina i vino, a dovozio se papirus iz Egipta. Po papirusu, koji se na grčkom jeziku kaže Bublos, i grad je dobio novo ime. Biblos je grad koji su osvajale vojske Ramzesa II, Darijusa, Aleksandra Velikog, Cezara, Saladina i drugih velikana istorije, a on ih je sve nadživeo. Put koji je od luke vodio sve do planina koje se uzdižu na samo par desetina kilometara od grada, svedočanstvo je boravka rimske civilizacije na ovim prostorima. Poznato je da su Rimljani svoje gradove podizali na ruševinama osvojenih prethodnika. Evo nas u Biblosu, jednom od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Libanu. Ovde se nalaze iskopine iz različitih perioda. Nastavljamo starim rimskim putem. Biblos je pravi mozaik civilizacija koje su nastanjivale Liban tokom vekova. Moderna luka grad izgrađena je na više slojeva ruševina koje datiraju još iz kamenog doba pa do pada Otomanskog carstva. Kao interesna tačka za osvajače, ceo ovaj region je trpeo stalna rušenja. Tri civilizacije na jednom mestu. Stojim na vrhu Krstaške tvrđave sa pogledom na ostatke Feničanskog grada i rimsku kolonadu. Veruje se da je prvobitno naselje nastalo pre 7000 godina, kada se mala ribarska neolitska zajednica naselila duž obale Mediterana. Nagli razvoj naselja započeo je oko 3000. godine pre nove ere, kada se pomorska trgovina naglo razvila. Tada su ga naselili Feničani, čime je postao prvi feničanski grad koji je aktivno trgovao sa starim egipatskim kraljevstvom. Trgovalo se kedrovinom, maslinovim uljem i vinom u zamenu za zlato, alabaster i papirus. Veruje se da se baš u ovom gradu razvio feničanski alfabet, a najstariji dokaz o feničanskom alfabetu jeste natpis na sarkofagu kralja Ahiroma od žbela iz 10. veka pre nove ere, koji je izložen u Narodnom muzeju u Bejrutu. Grad Biblos i njegovi stanovnici bili su predodređeni moru, pa su se njegovi kraljevi nadali da će ih blizina mora i sunca nakon smrti brže odvesti u zagrobni život. Na stenovitom grebenu, uz samu obalu, otkrivena je nekropola sa čak 9 kraljevskih grobnica. Ovo je kraljevski sarkofag. Kraljevi su sahranjivani sa svojim blagom, a da bi se sprečila krađa, grobnice su bile duboke i do 12 metara. Ali kako sarkofag i blago spustiti na toliku dubinu, a da se ne ošteti? Postojao je sistem da se čitava grobnica napuni peskom, a da se kasnije kroz tajni prolaz na dnu taj pesak izvlači napolje. Kako bi se nivo peska u grobnici smanjivao, tako bi i sarkofag polako tonuo ka dnu. Ali i pored toga, pljačkaši su našli način da dođu do blaga. Drevni Biblos snabdevao se vodom iz prirodnog izvora unutar zidina. Ovaj izvor koristi se sve do dolaska Rimljana, koji su sagradili akvadukte kojima su svežu vodu dovodili sa planina. U prvom veku pre nove ere Rimljani su zauzeli Biblos i izgradili velike hramove.
Artefakti iz rimskog doba uključuju ostatke teatra, stubove, antičke ulice i druge objekte karakteristične za rimske gradove. Rimsku vladavinu nasledila je vizantijska, a zatim arapska vladavina. Početkom 11. veka Biblos osvaja krstaški vojskovođa Raymond Cenžil, grof Tripolija. Krstaši su rimske stubove i veliko kamenje koristili da izgrade svoj zamak i rov oko njega. Mnogi su osvajači nasrtali na bedeme ovog grada. Ipak je on u velikoj meri sačuvan sve do današnjih dana. Danas kula krstaškog zamka predstavlja odličnu poziciju za uživanje u panoramskom pogledu na iskopine i obalu Mediterana. Krajem 19. i početkom 20. veka ove značajne iskopine bile su 12 metara pod zemljom, pokrivene baštama i kućama. Možda je tradicionalna libanska kuća na Litici pokraj arheološkog kompleksa deo nekadašnjeg naselja. Biblos danas je modern grad u razvoju, sofisticirana mešavina modernih tendencija i sveprisutne prošlosti. Ne napuštajući tradiciju ribarskog mesta, ovaj grad je izrastao i u zapaženi turistički centar. Srednjovekovni grad, ispresecan ulicama popločanim sitnim makadamom, prilagođen je potrebama turista. Užitak nije samo istorija. Na to su nas u šetnjama stalno vraćali mirisi suka i topli mediteranski vazduh, koji je i u najvrelijim letnjim mesecima prijatan zbog hladnih talasa sa planina. Tradicionalan suk u koloritima svoje zemlje nudi kopije feničanskog pisma, fosile i suvenire sa simbolom kedra. Nebrojeni narodi i religije smenjivali su se, ali i mešali na teritoriji Biblosa. Danas najveći broj stanovnika pripada katoličkoj Maronitskoj crkvi. Na svakodnevnu molitvu oni dolaze u crkvu Svetog Jovana Krstitelja, koja je prvobitno sagrađena u 12. veku. U starom delu grada nalazi se nekoliko muzeja koji ne ističu samo arheološki i istorijski značaj Biblosa, već i druge zanimljivosti. تأسست هو شركة هون تأسست سنة 1967 وابتدأنا بالعمل سنة 1970 كان في افتتاح مبدئي وقفنا وقت الأحداث اللبنانية اللي صارت ورجعنا
رممناه سويناه عن جديد وأضفنا عليه بعض المشاهد. يعني ابتدأنا بالإنسان بالعصر الحجري مرورا بالفينيقيين واكتشافات الفينيقيين إلى الأحرف الأبجدية الفينيقية، الصداقة الفينيقية الفرعونية، الإسكندر المقدوني وحصار سور. ننتقل إلى الأمير فخر الدين والأمير بشير الشهابي، معاوية وتدشين أول أسطول عربي انعمل سنة 600، كان مؤلف من 1700 قطعة. بالإضافة إلى الكاتب والفيلسوف والشاعر جبران خليل جبران، إلى الكاتب أيضا مخيل نعيمي، إلى الفنان وديع الصافي والسيدة صباح، المخترع اللبناني حسن كامل الصباح اللي أنجز 52 اختراع عن عمر 40 سنة. بنرجع إلى كهوف المسيحيين بعهد الرومان، مغارة المنطرة بمغدوشي اللي سميت المنطرة نسبة إلى انتظار السيدة العذراء ومر يوحنا للسيد المسيح لما إجا إلى جنوب لبنان. ومشهد للعائلة قروية. كان الهدف من هالمتحف هو حتى نعطي فكرة للزائر أو السايح إلى هذا المتحف عن ثقافة لبنان وتاريخ لبنان والأشخاص اللي برزوا عبر هالتاريخ. Za izradu svake od 130 figura koliko ih ima u postavci potrebno je 4 do 5 nedelja. To je pravi poduhvat ako se uzme u obzir činjenica da je gospodin Bihama svaku od njih sam vajao. Obilazak Biblosa završavamo u Staroj Luci koja je najposećenija u večernjim časovima. Možda su baš sa ovog mesta veliki kraljevi razmišljali o svom zagrobnom životu i nadali se da će im sunce u tome pomoći. A ko ne bi poželeo još jedan život kad ih je Biblos imao toliko? Nastavljamo svoje putovanje dalje ka severu Libana. Duž puta su brojna znamenja i pokoja usamljena tvrđava, kao što je Musalaja, podignuta na kamenoj formaciji kao iznikloj u dolini reke Žauz. Ovo utvrđenje bilo je važna odbranbena tačka na trgovačkom i vojnom putu od Bejruta ka Tripoliju. Vodimo vas u Tripoli, drugi po veličini grad u Libanu, a sa ovog vidikovca vidi se kao na dlanu. Tripoli je kao glavna luka na severu trebalo da bude glavni grad Libana, ali danas ima veoma malo sličnosti sa kosmopolitskim Bejrutom. Naspram gizdavog Bejruta, Tripoli je skromniji i konzervativniji brat. Ekonomija ovog grada bila je teško pogođena krizom građanskog rata i još uvek se oporavlja. Na samo 16 kilometara od centra grada, u izbegličkom kampu Nar al-Bared, odvijale su se borbe između palestinskih vojnih grupacija i libanske vojske. Borba koja se sada vodi u Tripoliju je ubediti turiste da se u njemu ponovo osjećaju bezbedno. Tvrđava Raymond Saint-Gilles predstavlja mešavinu raznih arhitektonskih stilova koji su posljedica burne istorije Tripolija. Grad su osnovali Feničani 800. godine pre nove ere pod imenom Atar. Tokom vladavine Persijanaca trgovačka luka narasla je dolaskom trgovaca iz Sidona, Tira i sirijskog Aruada.
Svaka od zajednica naselila se odvojeno unutar ograđenih oblasti. Tako je grad i dobio naziv Tripolis, što znači 3 grada. Grad je procvetao dolaskom muslimana. Krajem 10. i početkom 11. veka grad je bio čuven po školama i biblioteci sa oko 100.000 naslova. Kada su 1099. godine krstaši predvođeni Raimondom Saint-Gillom došli do Tripolija, vladar grada ih je bogato darivao da bi ga zaobišli. Međutim, poljoprivredno bogatstvo grada bilo je mnogo primamljivija nagrada, tako da su se osvajači vratili nakon 3 godine. Da bi osvojili grad, krstaši su prvo sagradili utvrđenje na brdu sa koga su mogli da kontrolišu luku, ali i trgovačke karavane koji su kopnom dolazili u grad. Posle 10 godina povremenih bitaka, krstaši su osvojili Tripoli i tu se zadržali skoro 2 veka. Glavni ulaz u tvrđavu je ogromna otomanska kapija iznad koje je uklesan zapis Sulejmana Veličanstvenog, koji je naredio jednu od restauracija ove, kako je zapisano, blagoslovene kule koja će služiti kao utvrđenje do kraja vremena. Najznačajniji spomenici su iz vremena vladavine Mameluka koji su izgradili grad oko citadele. Nikli su sukovi, džamije, medrese i hanovi, od kojih je veći deo sačuvan do danas i svedoči o ekonomskom i kulturnom prosperitetu grada. Sačuvano je oko 50 objekata, uglavnom iz 14. veka, među kojima su Velika i Tajnal džamija. Za izgradnju Tajnal džamije korišćeni su postojeći spomenici, tako da se unutar nje mogu videti rimski stubovi. Svi spomenici unutar starog grada su često tesno povezani sa okolnim stambenim zgradama, tako da ih je veoma teško pronaći bez vodiča. U sukovima su očuvani stari zanati, tako da krojači, zlatari, štavljači kože i proizvođači sapuna rade u okruženju koje se veoma malo promenilo tokom posljednjih 500 godina. Sahat kula na Altel skveru je konstruisana za vreme otomanske vladavine. Od 1992. kada je izvršena rekonstrukcija, sat posle više od 5 vekova ponovo pokazuje tačno vreme i jedna je od atrakcija starog grada. Izvan zidina starog grada iznikao je modern grad sa širokim avenijama. Nalazimo se u modernom delu Tripolija, koji predstavlja veliki kontrast starom delu grada. U Tripoliju živi blizu 200.000 stanovnika, a sa okolnim stanovništvom taj broj se penje na oko 500.000. Nekada poznat kao obrazovni centar i danas se može pohvaliti značajnim brojem državnih i privatnih škola. U samom gradu i njegovoj okolini danas postoji 10-ak univerziteta. Utisak o Libanu neće biti potpun bez odlaska u Tripoli. Da bi ta poseta bila sadržajnija i bez bojazni da nešto propustite, najbolje je naći lokalnog vodiča. Naš vodič Ali je dugo godina živeo u inostranstvu, a opet je izabrao da se vrati u svoj rodni grad i da ga na svoj način promoviše. Bio nam je izvrstan vodič. Hello Serbia, hello Belgrade. I'm so glad to be in your television. I'm so glad to see friends from Belgrade. And I would like to see a lot of people from Serbia to come and visit Lebanon and my city Tripoli as well. I born here, I born in the old town, just like my grandfather, my grandmother.
And I went to Europe when I was 17. I went to England. I lived 22 years in Europe. When I came back home more than 11 years ago, I saw my city is so changed and become so poor town, and not so many visitors, not so many European people living here. Then I start to work guide, a touristic guide, especially by the citadel of Tripoli. I like to present my city in very well, and I do it as a volunteer. شعر عليها قصة راحت سميرة قصة. Za kraj priče o Tripoliju ostavili smo najslađi deo. Naime, ovaj grad je poznat po svojim poslastičarnicama. Porodična tradicija koja se još s kraja 19. veka prenosi sa kolena na koleno, danas je postala osnov uspešnog poslovanja nekoliko porodičnih poslastičarnica u gradu. Specifični arapski slatkiši prepoznatljivi su po zelenoj boji pistaća, slatkom ukusu kvalitetnog putera i veličini taman za jedan zalogaj. Među brojnim tepsijama u kojima se nalaze različite vrste slatkiša teško je razaznati, a kamoli izabrati jedan poseban. Zato budite hrabri i probajte. Što više, to bolje. Na povratku u Bejrut svratili smo u market da bismo uporedili cene hrane. U Libanu naravno možete da naiđete na sve vrste južnog voća koje ovde uspeva. Tu su pomaranđe, grejpfrut. Ja se izvinjavam, vi ste iz Srbije? Slučajan susret sa Marinom omogućit će nam da Liban sagledamo iz drugog ugla. U sledećoj epizodi Razglednice upoznat ćemo ga kroz priče i iskustva ljudi iz naše dijaspore.